Please welcome our keynote speaker and special guest of the day, His Excellency Paul Kagame, the President of the Republic of Rwanda. I am pleased to join you for the second edition. Nishimiye kwifatanya namwe muri iyi nama ya kabiri y'ikoranabuhanga mu by'imari. Muhawe ikaze Kigali kandi twishimiye kubana namwe. Kuri uyu munsi tariki 25 Gashyantare 2025 ubwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yarari kuri Kigali Convention Center agiye gufungura ku mugaragaro inama y'ikoranabuhanga mu by'imari izwi nka Inclusive Fintech Forum. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yasabye ba rwiyemezamirimo gutekereza byagutse bagaragaza Afurika n'ishobora guhangana n'isi ndetse no guhanga udushya. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame kandi yagaragaje ko u Rwanda rwashyize imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga no guteza imbere ubumenyi mu kurikoresha. Perezida Paul Kagame yavuze ko abayobozi bakwiye kwita ku kibazo cy'ubwiyongere bw'urubyiruko rusohoka muri Afurika rujya gushaka akazi hanze. Ariko nanone umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame agaragaza ko bataveba urubyiruko cyangwa se ngo bagaye urubyiruko cyangwa ngo barunenge, ahubwo yuko abayobozi bwabo aribo bakwiriye kwinenga. Ni inama yatangiye tariki 24 biteganyijwe ko izasoza tariki 26 Gashyantare 2025. Ni inama yitabiriwe n'abasaga 2500 yafunguwe ku mugaragaro n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame nk'uko twabibabwiye. Byinshi kuri iyi nama reka tubikurikirane ndetse n'ijambo umukuru w'igihugu yagejeje ko ari bitabiriye ino nama. Muri iyi nama umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yashimangiye ko iterambere ry'ikoranabuhanga n'ibikorwa remezo byaryo byongera ibigo by'imari bitanga serivisi hakoreshejwe ikoranabuhanga, bityo byorereza abantu kugera kuri serivisi binyuze kuri telefone. Imibare igaragaza ko umubare w'ibigo bitanga serivisi z'imari hifashishijwe ikoranabuhanga muri Afurika wikubye hafi gatatu hagati ya 2020 na 2024. Ibarwa kandi ko ibyo bigo byinjije hagati ya miliyari 4 na miliyari 3 z'amadolari mu mwaka wa 2020. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame akaba yatanze ingero ku buryo bwo guhererekanya amafaranga hifashishijwe telefone. I am pleased to join you for the second edition. Nishimiye kwifatanya namwe muri iyi nama ya kabiri y'ikoranabuhanga mu by'imari. Muhawe ikaze Kigali kandi twishimiye kubana namwe. Ubushakashatsi buheruka bugaragaza ko inyungu iva muri serivisi z'imari hifashishijwe ikoranabuhanga byitezwe ko izagera kuri miliyari 40 z'amadolari mu mwaka wa 2028. Are expected to reach $40 billion by 2028. Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko nubwo ari icyerekezo cy'izamuka ry'umugabane wa Afurika ifite n'ikindi kibazo gikomeye cy'abantu b'abahanga barimo kuva kuri uyu mugabane bakajya mu bihugu by'amahanga. Africa is experiencing a brain drain with many of our skilled developers leaving our continent to go. Afrika ifite n'ikibazo cyaho abantu b'abahanga barimo kuyivamo bakimukira mu bindi bihugu by'amahanga. Iki ntabwo ari ikibazo cyabo, nta wabarenganya, ahubwo numva twe abayobozi dukwiriye bibazwa uruhande rumwe. Ibi byose birimo kuba mu gihe ku isi hari ibibazo by'ubukungu. Dukwiriye kubona ibi nk'uburyo bwo gukoresha neza ubushobozi bwacu no gufashanya. As an invitation to put our resources to better use and support each other. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame muri iyi nama kandi yagaragaje ko umugabane wa Afurika nawe uzigera usaba uruhare mu iterambere ryawo ahubwo ikwiriye kubyikorera. And above all, ask yourself why you are not anybody else. Hejuru ya byose ugomba kwibaza impamvu wowe udashobora gukemura ikibazo wabonye. Mu Rwanda twakoze ishoramari mu by'ikoranabuhanga n'ubumenyi mu bijyanye naryo. Igikurikiyeho ni gufasha uburyo bufasha abakora ubushabitsi bakazamuka. Moving forward, creating an enabling environment for
business to scale should be our number one priority. Iyi nama yitabiriwe n'abayobozi, abashoramari na ba rwiyemezamirimo mu rwego rw'imari muri Afurika igamije kuganira ku iterambere ry'imari n'imitangire ya serivisi hifashishijwe ikoranabuhanga. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame muri iyi nama akaba yasabye ba rwiyemezamirimo gutekereza byagutse, maze anashimangira ko abakiri bato bagaragaza ko Afurika ishobora guhangana n'isi no guhanga udushya. Iyi nama y'ikoranabuhanga mu by'imari irimo kubera mu Rwanda kuva tariki 24 kugeza tariki 26 Gashyantare 2025. Ikaba itegurwa n'igicumbi mpuzamahanga cya serivisi z'imari n'amabanki cya Kigali, ikigo Elevand gikora ibijyanye n'ikoranabuhanga rikoreshwa mu mabanki n'ibigo by'imari ndetse na banki nkuru y'u Rwanda BNR. When you look at our continent's startup ecosystem, fintechs continue to dominate. In recent years, the number of fintech companies in Africa has also tripled. These enterprises, big and small, are fundamentally reshaping our financial services sector. We see this especially with mobile money and remittance services. According to a recent study, fintech revenues in Africa are expected to reach $40 billion by 2028. At the same time, Africa is experiencing a brain drain, with many of our skilled developers leaving our continent to go work abroad. Well, this is really not entirely their problem. They cannot be blamed for that. I think we should be able, some of us, the leaders, to take the blame, partly. Financial inclusion also remains a challenge, and for those who need it the most, particularly women in the informal economy. All of this is happening in the context of global financial constraints. We need to see this as an invitation to put our resources to better use and support each other. Taking ownership of our development is not something we can ask others to do for us. Business founders also need to do their part and gain the confidence of investors. And above all, ask yourself why you and not anybody else is best placed to solve the problem you have identified.